کوئٹہ ہے دمک جوائنٹ روڈ دوکانی بابا چوک دسیبم ارش آسرہ یک مردم بیران بوتگو 14 مردم ٹپی بوتگن پولیس ردا پنجشنبہ شپا کوئٹہ ہے دمک جوائنٹ روڈ دوکانی بابا چوک ناشناس مردمان جھنڈا بہا کنگے اسٹال سرا دسی بمب ارش کتگ ترا کا سورج خان نامی مردم بیران بوتگ جبکہ ٹپی بوتگی مردمانی ہم پجار کنک بوتگن پولیس ردا دوستم شاہ ولد محمد شاہ سلیمان شاہ ولد محمد شاہ عبدالصمد ولد گل محمد عنایت اللہ ولد فاروق میر حاتم ولد حیات اللہ محمد بلال ولد محمد ہاشمی گوہر شاہ ولد ذاکر شاہ مجاہد علی ولد امان اللہ اصغر علی ولد باغی ابیب اللہ ولد ظفر ریاض احمد ولد مسعود احمد صبور شاہ ولد فرید شاہ فرنم داس ولد لکشمی چند گل محمد ولد محمد آشم ٹپی بوتگن پولیسا لاشو ٹپیانہ نادرا جہاں سرکدگن و گیشیں پٹو پول بھوگائن وش نیوز کوئٹہ